Delhi Modi Sarkar, Meghalaya Modi Sarkar, and ALHEC Chief Minister. Ka BJP ka National Party kam de party jong ba hek maroi. Kejingkran uba ALHEC ukertong ke BJP syaka election MLA arjar pulai na pentor umkra ka banlong ka arpanyo terik mentau benai bat bola job ru sansin kumu MLA ke ke constituency ba unlong umentri rang ba ka jela lada ka parti kan yok bantau sarkar kam syam lapen sengau tenat yo ba sanbor sulai ukertong ke parti na South Shillong bat bola job laisien nak te ke constituency kini ke peni ki dak orpat ke parti dak kejingya keren kita gi noilam hakilat pathai kubor hadian ke jingwan tap kerteng jongki nak benta ke election MLA Henry Tarik Rempang Arjar pulai hak balawan ban senran lang yaki daw Menteri ke Sarkar India u Dr. Jitendra Singh. Mentang idutkan ya ka double engine government. Delhi Modi Sarkar, Meghalaya Modi Sarkar, and ALHEC Chief Minister. Buat hek umla abanong daladi unput turai daladi bang ada bang long Chief Minister la ka BJP ka job. Nama ka BJP ka National Party kam de party jong ba hek maroi kasong be hapo Delhi dagi mana ka de kawan ka direktif Delhi bagi naik minister apa ka lawan ka direktif ngigum ka disiplin party ngi cimbe Hoi Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor